Good day, and welcome to Yes Production. Lena ma ANC. Traka ja lena di re baka la sephethephethe. Di traka ja lena di baka di accident. Di traka ja lena di baka di pothole. Nako e lena le Roma fikileng balula hore ebe Minister of Transport. Le mo romile ke thumamena. Le mo romile hore a ya a cancele kontraka ya ma security ya ho tlhokomela seporo lena. La convince ho batho hore a tjea ma security la tjea tjhelete e ntjhi. Kganteng le nyaka hore mahodu a utswe seporo, a utswe di-cable ore terene se sa tsamaya. Le kgone hore merwalo e be transporta ke terene, e transporta ke lena. Re le bone, re le shebile. Re le bone. Jwale merwalo e la di samente ka moka anuela di sa transporta ke digutsu, di malatla sa transporta ke digutsu, dilo tse dintšhi di sa transporta ke digutsu, di transporta ke lena ka ditraka tša lena. Le rekile ditraka tše dintšhi. Di tla di tsela di dia sephethephethe, di re di stepa mo tseleng. Lokishang Braza, lokishang Transnet, di train di boe. O ba le di tsela tša o tsamaya ditraka fela. Ka gore botse taba ya ditraka yona le ka se cancele ka gore le nyako le ja ka tšona. Di yang ditsela tša gore di tsamaye ditraka fela. Re fokotše di-accident, batho ba fela mo tseleng ka baka la ditraka tše tša lena. Le sephethephethe re fihle ka nako ka baka la ditraka. Le nkwele ke a leboga.